Unatazama Uvira News TV. Asante. Kwani unasema ya kwamba una mradi mkubwa sana. Mradi huo unahusu uzalendo. Wewe kama mwananchi mzalendo ambaye unapendelea mambo yawe kwa matendo na sio kwa maneno, unakania kuzunguruka mjini kukutana na raia ili uchukue hiyo ndoto yako uitie katika akili za wengine ili Kongo iangalie namna gani itajikwamua katika muda huu mgumu ambao tunapitia. Kwako neno Meya kwa muda. Kwa kweli leo nimekuja kutangazia mradi mkubwa tumefanya, na huyo mradi umetokea kutoka masemi ya Premier Ministre wetu, Ministre Judith Suminwa, mwenye amepana message kwa wakongomani wote waamke kupitia nyimbo yetu ya taifa Debout Congolais. Anaambia wakongomani wote, shimameni, muamke, kwani tumeingiliwa. Amesema tumeingiliwa, amesemewa hapo Kinshasa. Sisi wenye kuwa huku ndio tunajua gisi gani mambo yanapita. Isikile agression wanasema ni huku kueste, benzetu wa Goma tayari wametawaliwa, benzetu wa Bukavu tayari wametawaliwa, na wale wa aggressor wanatamani wapio kamata pia Uvira. Sisi watoto wa Uvira tumesema tayari tumesimama na tumeshaionesha juu imefikia wakati ingine alikuwa pembeni anatafuta kuingia, tumeshimama tukamwambia sisi hatupendi ile vita hapa, na walirudia wako kando wangaiki wanafanya migambi mbalimbali juu warudie. Sasa imeonekana kama kupitia ile aliko ya Premier Ministre wetu, tumeona sisi wenye kuishi hapa Uvira, tumeona muda mgumu zaidi tumepitia, hapakuwa kitu kilikuwa kufanyika hapa. Sasa makazi yanaanza kurudilia polepole. Tuna observe pia kama watu wangaji wanasahau jinsi wanaamuka, wanaenda kukazi, wanaenda kwa masomo, wanaenda kufanya vyovyote wanafanya, wanawazia kama maisha tayari yamerudia. Sisi tunasema hapana, maisha tayari haiyarudia. Jia nini juu? Ule mwenye iko anatafuta kukamata hapa kwetu, angaliki na ile nia na iko pembeni, na ishie pale. Tusikuwe na raha leo na ndugu zetu wangaliki ndani ya shida. Sisi tuwa faire partie ya province ya Sud Kivu. Chef liye yetu ya province inakamatiwa, na ndio maana province yetu ilihamia hapa. Sasa tutaanza kucheza, kuimba, kukua maisha kawaida kama sisi tuko kawaida. Ndio hatuko kawaida. Kabla province ingaliki inaisha hapa kwetu kwa mpito, seke hali yetu ingaliki mbaya. Ndio maana tunatafuta kuonesha, tunatafuta kupitia ile message ya Premier Ministre. Ametuambia kama msiwazie kama ni afere ya mtu fulani, hapana, ni afere ya nchi. Ni afere ya nchi. Na hii nchi iko kado yenye Mungu ametupatia kupitia mababu. Si ndio benye nayo, si ndio ba responsable. Il faudrait que tuoneshe dunia nzima kama réellement ile message inatuhusu surtout si wakati anailanse kule Kinshasa hakuna vita. Certes hapa pia kwetu Uvira hakuna vita, adui iko pembeni yetu. Atumoma kama tunazuba anaweza kaingia. Alors si ndio tukua wa kwanza kujiapproprier ile message, tushimame. Kila mtu haiko aseme tusimame kila mtu aende kuvita, juu haiko kila mtu ndio anayako kupiga bunduki. Pako wenzetu FRDC na wazalendo wako kwenye mapambano, na sio wenye kubakia. Kila mtu kwenye iko ajue kama hii affaire ni yake, anapaswa kufanya quelque chose. Na tutatangazia programme kubwa, tutaanza a partir ya semaine tunaanzia kule, tutaalika bakushi mbalimbali
tusikilizane, tuangalie jinsi gani tutaonesha Kongo mzima kama réellement Uvira non seulement tuliresiste mais tunasimama, tuko tayari kwa kwenda kufukuza ule adui mwenye anakamata province yetu na kumtosha mpaka ku province ya wandugu zetu kule ku Nord Kivu. Ile ndio ilikuwa shabaha ya hii kikao tulikuwa nayo. Unatazama Uvira News TV. Asante.